Jotono sari kaham te sobani sibai. Tini sing TPF ningi press meet to ma paimani. Sing jotono saimana tawani present situation belai ke tipra hawo belai ni wana masingsa te belai ke ne sini hani dof hani borok rok kiri koro wana masingsa ngi tong zadzora. Kiaba gedek mani ulo sing tini press meet ni bisinti joto hati dofa bai sing tini kerengi manai pilana jotono hambai te sobani sibai marogu je COVID-19 ni bisi gedek maromui sing kabang ma communication gap ngi tong mani piaba communication gap fana sing social media ni bisinti bebak nang sini samung batang sing kerengi tong inge sing tini oro press meet ma phaimani karon khomati hai sing saimana je salbung burung o tripura hawo 1947 ni simi sing di India habani pore tini 72 years o tripura hawo o hani besaro native people indigenous people lo outsider borok rok by harassment khajak tongmani rape khajak tongmani murder khajak tongmani tini joratei there is no any single justice tini joratei kaisa justice kroi aba high phenomenon continuously o tripura hawo sole gaitongo sing sobak lagi TPF abna to sing sobak lagi piaba tini joratei sing nogo omo hai tini be stop yako continuously o rape case gang rape sole nyetung tei sing idani go tei bu nuku kha tei bu belai khana bari mani nuku kha 13 tarik ni horo sing Bisramganj ni kahini nukha tei 20 tarik ni horo sing nukha tei mia ni horo bu sing nukpi kha continuously sing obo hai rape case murder case tei bupra saprang mani kiri koro horsal bihik busano tei nokla okhar mali awhani busaro bihik ni security roi malia busai busani security roi mali buma bupa oba hai ke sing horsal kirima singsan nugoi tong mani oba belai ke sini borok sini lukurong ni thani go khaksong lukurong ni thani go belai ke wana ma kirima hapjak abana tegine sini tini press meet TPF sanani na ye o tripura hawo law and order humani mungsa krikha sing nogo tini law and order humani mungsa krikha orani go sing nogo tei mention mark lainai 25 bosor CPM ni communist na amalo beseng nukha bonis kang congress na amalo beseng nukha tini BJP tabo BJP and IPFT BJP government tei council of Tripura motha government o government tongani bisingo butini sing continuously teibu sal brung baire khlai gai o dofani birman mamani sing nugoi tongo kintu abono tabok joratei mungsa samung law and order ni samung mungsa krak nugya te kuno political party ningai bo abani movement sing krak nugya TPF belai khena wana kha TPF belai khana wana ma singsa ngi jagani tini oppressment ma phayu sing wan sokbani political leaders political party ni hoite bu obati hai sini jetu sarkaro tongo sini sarkar ADC sarkaro sini borok tongo tei state government under sini borok tongo amati hai rongna tei bu krak khlaigai samung patang romjak nai tei obani yak ni yokna ni bagai sing jotono saktharmani tei sobago baksa ongkhlai nei hinai sing wan soku tei tini sing obani bagai ne orani go ma phaigu je tini joratei sing nukha as incident gabang ma sagai sabaya FIR khaiji esi busuk sal brung hor brung sing khobar mai esi busuk social media kabare sing ya busuk kabang FIR khaiji busuk kabang piaba continuously amati hai borok dofani harassment ngai tongo torture ngai tongo murder ngai tongo rape case ngai tongo piaba sing nukha please FIR khai khang ke bu aroni go ठीक FIR satik FIR khlai jagya strong FIR khlai jagya sing miani gotna bu nukphi kha aro je police ro FIR namani aro kuno authentic FIR sing nukya attempt to murder je khlai jagai tongmani aboroni FIR loose khlai jak nga tamni bagai khangke sing aro nugo je culprit dogno police प्रशासन नि होइते law and order नि होइते क्राक कुनो शास्ति विधान र जकमनि करी ते ब्रनो लूज खलाइगै पुलिस प्रशासन होइते जे FIR टेक अप खैजक मनि अब लूज खलाइमनि बागै बोरक ते बि एनकरेजिङ मान अम हाइकन सोसाइटी नि सोशल एलिमेन्ट अमत्र तहनाइ सोसाइटी नि जे हामिया सामङ ताङ तंनाइ र सामङ हामिया तांनाइ रनो ते बि एनकरेज रमानि जों नुकमा खलाइगु abdi bagina sing tini law and order pura break tongmani home department tongo home minister tongo chief minister tongo piaba orjagawa mungsa law and order ni nuclear sing abdi bagina sing tini Tripura people's front joto lukuno koiga te saklaiga omo hai sabrung brung ni butharmani soktharmani rape case sing tongmani oro sini dofani continuously je birman manai tongmani oboni sobago sing joto thansa ke soba khainani bangai buskangni salo daktini TPF soba saklainai tini ni horni bisingono sing memorandum submit khainani bangai sing governor ni thani appointment nanai
date fix claine tini horni bisingo no sung saklaine press meet khabi mani pore bori pore sung social media ni bisingti saklaine joto ha tei dofano hamjangnai tei ha ni busarok joto thansak lagi soba thansa angkhana ni bagai ha tei dofani justice ni bagai soba khaine ni thansa angkhana ni bagai joto no sung koboknai tei buskangni 6 November sorry buskangni 6 December Delhi go thangai sung Human Rights Commission of sung abono tei sung boys rest khainai sung aro 6 December thangai TPF ni pokho teke Delhi jontor montor asogoi oboni khorangna sung tisanai sung orotei bu saimanu Delhi go sung nukha je nirbhaya ka ek ni sung joto saimanu nirbhaya kanda hattakaند ni lila no kintu tirprago protidin every day ora nirbhaya kanda solegitung kintu tini joratoi ke bo mokol nugya kaisa action ungya apni bagai oro illegal immigrants illegal intruders oro sarkar tongsak illegal intruders oro nigo proshasoni malik tongsak illegal intruders oro rule khai tongsak o tipra hari birman tipra dofaro gyogya apni bagai ni TPF saga phaidi baksak lagi dofani sobago ongkhalainai botona ni bagai baksaya dofani sobago si baksa sengringre thansa dofani sobago joto baksa phaina bagai apni bagai ne o hasini hangke sini shason mangnai illegal intruders oroni dakti voter list ne out khai sini yago sini rajnaitik full khamata mar nai TPF ni o soba apni bagai ne continuously 7 years sing soba khaitung apni bagai tini hahai ne muitoma khai figu o sobago joto ne baksak lagi sini shason tei full political power administrative power tipra hani tipra sa borok ni yago sophaya sak oroni law and order no sung tei sini yago sini mantha sini naimatike sung tei self security granting rikha apni bagai sung tini press tv sing ti joto no koye o hani joto political organization nthung non political organization thung society thung joto ni nogo no sogoi tongui kha joto ni nogo no sogoi nani baki na singjak ngai tongkha bofro o soba no sung apply khorang tisa nai tini jaratai sung nukha kaisa soba krei kuno political organization kuno society organization je continuously je haing tongmani apni bagai phaidi TPF thangnai bisigo tinok joto no saimanu bisho chitambati haikraine sal kathang bisho jino puthar pro sung COVID-19 ni sorafano soba khaige case khlaileka tini o case tini bo pending kho paya kho phiaba joto din paya sak TPF obni jari tongnai te omo hai tini je continuously sung nukha bisram gonjoro o sakang ni gotna nukha udaipur ni tepania ni gotna nukhi kami afrosini news agency ni sumui tv ni news agency ni attack ni sung nukhika oba hai khlai continuously engai tongmani te bike name of bike accident name of gari accident ama hai kesini borok sabrung brung je pran na sakai tongmani obani प्रतिबाद ते अपनी सभा TPF कंटिन्यू जारी तंगनाय ते अपनी सभा ते जों सानानि मुसु मियागो जे इंसिडेंट निगो जों खनाखा नुखा न्यूज नि बिसिंतै इनफरमेशन माखा पुलिस नि इनफरमेशन तै खरक था कालप्रिट नम्बर रमखा खरक बातंग माने खरक थाना रमखा किन्तु अ खरक थाना लका त सगै दङ बरक न एक्जाम्पलरी पनिशमेंट मार नाय तानि खांके बरक खरक से रैप gang rape ni case si borok ni o attempt to murder case si borok incident abana nang close clay loose clay case clay maya tini borok garni lock up soi tuma bai abo justice manani nangnai borna phasi order khlanya nangnai TPF apni bagai Delhi tok thangai sang Human Rights Commission bo amano sang khorang tisa nai tei tripra bo dakti sang amani soba khlainai apni bagai ni tini ni amani saklai mang tei kaisa sang saklai nyan musugu o tripra hawa law and order pura down thang paikha control karikha mungsar phane security karikha CM ni yago home department home minister CM chief minister tini law and order pura bai thangkha ekta tu shabdo krei sympathy krei borok ni tak phane khammani khariok bani kuno leaders ni khuktai phaima nugya kho kaisa abani action na ni bagai kaisa order nugya kho kaisa initiative nugya kho abani bagai jeng CM no ba appeal khaiga jodi bo law and order control khaimalia thik lai salok baliang kha bani CM resignation rathung abasini naimang techini dabi te governor na sang sanai daiti law and order tripra o thik khaidi khaimi ang khangke o hani busani thanigo ya faridodi political food administrative power and the political power obni bagine sang tini joto tripra sarong no kha thansa ke basari soba khane bagai basari thansa bomni bagai nang ha te dofani soba khane bagai si thansa political board jeng government government phaleka kintu o hani busani yago full political power phayasa o hani busani yago administrative full power phayasa ohani dofa ohani sini self security sini odikar sing mandiya
abni bagani sing tini o khorang keplai no jotoni thani ya phar hore jotone o sobago tei buskangni sobago TPF khana salsani porine sing o sobano onkarnai tei o sobago jotone baksak lagi sobago baksage sini o Tripura joto injustice ngi tongmani asak হাজার thousand tini FIR khai ke FIR ni action kari culprit rongja gya culprit magai ba culprit lose khai gai ek bosoni karadondo rang rokhe yogui thanga বিশ্বজিনী কেস তো তিনি মইতো মাখাই নাই বিশ্বজিনী কেস কে বনি রক সিয়াখো বিশ্বজিনী কেস যখন जों কো হাইকোর্ট তবখা হাইকোর্ট তব হইছি সাই মানে যে 50,000 বাইসি খরকসা কালপ্রিট বরক ইয়গুই থাঙ্খা 50,000 বাই খরকসা মার্ডার কেস ইয়গুই মানে বহানি আইন কানুন খাবো ওয়ানা মা সিংসা বনি পরে जों হাইকোর্ট কেস পিটিশন খাইনি পরে তেইসে রিপিল খাইবনো রম দি হেনে এরেস্ট খাইদি হেনে তেইসে অর্ডার যা ফিগু গুরি গই তঙ্গো কালপ্রিট সালব্রং ব্রং বুথারমানি পরে হাইকোর্ট কেস অর্ডার খা ওয়ান্টেড Sabo pinaknat, boni polisi pinaknat, Tripura haya kagay Bangladeshi bongkai thang. Tani bagay Bangladeshi kar, Bangladeshi di panay, tewase Bangladeshi karu. Abne bagay ni oro joto din na poisonte illegal intruders oro tongsak, o hani borogrok te tongkesang mandiya. Abne bagay sini sobat temangan nang nai, illegal intruders oro ni political power te administrative power nai tongmani abono si maya karnai. Abne bagay si soba, o soba ni bagay si phaidi joto thansa. Abne bagay TPF continues zari tongoy tongo Supreme Court tin ta case. Illegal intruders in bagay case. NRC tamani bagay case. Illegal intruders or ni norti. Political power sin yaus matong nai. Boro illegal putar borno as per Indian Constitution Article 6 apni onusari borno detect delete deport khadi. They full political sin yagorodi. Apni bagay ni okay. They CAA ni bising they illegal intruders to or ni go religious base khai gai je intruders rona nai tamani apni against sin case. They Passport Amendment Act apni against sin case tin ta tak Supreme Court solai tung. Apno tei bu crack lagi dakti samung basarana bagay sing tei bu appeal khlai tei joto hati jofa hamjak nai borong no bisang tei saklai jago NRC ni case tabok pandemic ni jorani bangai regular basic case je Supreme Court tongani tabok abo stop oi tong jago kisa salni pore khene abo salung phinai apro sini NRC ni case ni hearing phainai apni bagine joto khaklo ke hati dofana hamjanai TPF no subanai unklok ti bes country morally spiritually te financially je subanai ni no joto no saklai NRC ni case dakti ne sing tabok pandemic ni kisa relaxation ng sakatrek ka regular base ni case tabok Supreme Court khlok yako khlok bai mani pore ke sing gobno dakti khanya ni bagai te bu soba ka krak khainai apni bagai ni joto khak logoi sing manai sing nai te o hati dofano sini yako শাসন প্রশাসন তো বনানি বাগিসি বসকাংনি সিনি soba bak saklai soba ma khainai obone sini tinini koimang apni bagai ni joto hati dofana hamjangnai political party thing je phangthing tini MLA MDC kabang matong MLA MDC rok tini tangai kaisa kok saya tini omte hai ili society ni samung hamya criminal acts continuously barai tongo tangai tini je borok tangai kok saidi samung khai dikhni je rohor jangai rok tangai tini kathaisa kok sayangkha wana ma singsa obo dofani kaisa wana ma singsa kaisa symptom phai tongo o dofaro kia tamo beba khorang thibe ka haide o dofani thei tei jabe ka haide tini ani nogo manza ka khana ni nogo thanai teji dino boni nogo thanai ke bu yokja apni bagai ani nogo phaigra thing de nang singai tong bopro busuk jara tei nai singai tong nai Tripura sa dofa apni bagai sakni rights sakni odi kana kok sanani ke bu takridi TPF tini o ha national international jara thangai ne kok sanani kriya o kiriani khorang no sing joto pal baksak lagi sobani apply khorang mati sanai te legal justice jesuk mansak sing abono apply matlang nai hey okay o Tripura hawo te be criminal act te be bare nai abne bangine sing abono thansak lagi joto ne o criminal act ni against o criminal act ni protikaro sing joto ne bal baksak ke mabasa lai abne bagang kobogo tini joto Tripura sa hani lukurokro tuma NGO tuma society joto amati hai je prosini borok dofa satok jagai tong pitok jagai tong lama koma hingmalia sachung kene hinglaglia horsal hinglaglia sakni asai ma hawasi salo bikirini horo bikirini bihi khoroksa busaino loget himraglia busai khoroksa bihik no security romalia bobotui jugo tongkha te bobotui rajniti khai sing tini abo hai safarman tongkha tamo rajniti ko bol khai mani bagai tini abo sing masul majak bo rajniti khai ka sing tama rajniti ni bagai tini amo manjakha abono sing wansok jangnai jora sokpaika abni bagai ne illegal intruders government tongsak abo o hawa tongnai abni yakni yoklani bagai sini coba ngai abni bagai ne sing jotono ko TPF ni bakhaktei khaidi buskangni salo joto pal khlai gai boys race khaidi sini public by surogui rohor jagnai siaro asogui nai boys race khadi nirog ni boys biang thangkha tini o boys tini o Tripura hawo
Kering ni bagainya tipra sani sini mung identity kerika patar hawo. O tipra hasabri habu sini simalia. Abni bagai tini o sobano TPF 7 years single soba khai tongo bisojini bagai bisojini sobani probo jotone ringka kebo phairak bai krei tangai phairak ya tini soba khai piu nai seng Arab nang phairak yang piu nai bopro phainai bopro da phaba sini bopro sisa sinai otoso nang continuously nini takuk bukung nini nogo busa botoi hajo kebo sep krika Abni bagai tipra sa do farok basadi sisadi joto thansak lagi sini right sini odikar te illegal elements je samung hamya khai tongani aboni protikar aboni protirod aboni against seng baksa ke basana nangai khorak disana nangai obni bagai ni tinin rong saklaima abni bagai buskangni je pha soba TPF ni soba dofani soba hani soba a soba go nirok je man matoi keba financially keba economically keba morally keba spiritually nirok je janja mama toi TPF no je support khai tano nirok pipeline sobari sibai tei buskango bu nirok tei bu support khanye hine ang khasongoi tini nirok no press media bising tei buskangni soba no nirok ni thani but ya farmang tini mar horu nirok tei kebi sungdang nai jatong kaisa sumung sungde especially specimen deba bek tabuk je soba khane hin tomon incident no tei aboke specific bo incident na pi norok ne butang sini ora incident sing ora ne kabang man ulek kai khanai di 20 tarik ni 13 tarik ni jotota 1 year jeng tabo specific kaisa sobaya obo sobang ke continue link tongkha tabo sing bisram gonsi soba bono basang kalek khainai boroni tamo action ka affair khaisa ka tamo tini jorati police boroni tam khaika bori 1 year jorati sing joto data nanai bobo bu busuk jorati be action na jaka affair bahai khaisaka abono sing data nanai jesek mansak ta iraning je koekta je ing tongmani abono to joto tongnai Abo kaisa specific ya. Ar niwa sing no bisam gonjani usuk ani gotna. Nirok saimano. Nirok ni bising tei nirok nang help sanai media rong thani soto data tongo. Nirok ano data rodi o ek maso koita incident nangkha. O ek mas ni bising koita incident nangkha. Pisle soimana go koita incident nangkha. Abo job tono tigine sing soba khainai je chini soba ke obosi tini joratei law and order mungsa action krei. Police proshashan tangai aboni FIR ni ba aboni mungsa action krei. Tini culprit masa kai tongo culprit ni kuno strong FIR borok sunam ya tangai abni bagine kuno tei bu nukphika media rok sa victim singja angka abni bagine obati hai otir prahawo law and order samung khaise ni bangai encourage mai tong hatei bu culprit tei sing nogo tam hosinai abo belaike sanan thangke seleng ma singsa hai criminal ni agency hai ke si police proshashan samung tang tongsi kebai kau sana tangkangke abni bagane obono sung belai ke saja gyanga abni bagane oboni protibade tei kebai klaigai boroni affair sinyani joto je incident jak boroni kebai affair borok take up makainai te aboni mote bor action mananai te abono tui sung human rights commission pojonto sung abono joto no rohornai te obosoba oro thagnai hai ko gya obosoba chengnai te waisa tei bu kotor khlaiga mono continue tlangjak nai